Moso ratang ke o amohela thutong ya rona ka jalo ne ke thuto ya 92. Re bala go mareka kgaolo ya 12 temana 35 go ya temana 32. Ke kopa re hle re e bale. Jesu ha ntse a ruta tempeleng a bua a re, bangodi ba bolela jwang gore Kriste ke mora wa Dafita? Athe yena Dafita o boletse ka moya o halalelang a re, Morena o itse ho morena wa ka, dula letsohong la ka le letona, ke be ke beha bao e leng modira ho wena bonamelo ba maoto a hao. Na ha yena Dafita mmitsa morena wa hae, e ka ba mora hae jwang? Mme bongata bo boholo bo ne bo mo utlwa ka thabo. Palo e fella hakana, morena e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Ngwaneso, sehlooho sa thuto ya rona ka jeno ke horena Kriste ke mora mang? Kriste ke mora mang? Boholo ba dipotso tse botsitsweng nakong ena eo Jesu a neng a se a le ka hara Jerusalema pele ho tshwarwa le ho thagiswa ha hae, bo ne bo etswa ke Bajude. Ba ne ba botsa Jesu ke boholo ba dipotso tsa bona. Empa mona mo re badileng teng ho mareka kgaolo ya 12 temana 35 ho isa temana 37, ya neng a botsa ke Jesu. Ke yena ya etsang potso a re bangodi ba bolela jwang hore Kriste ke mora wa Dafita? Seo a se botsang ke hore mora eo e leng wa Dafita, na Dafita ka bua jwang hore ke morena wa hae empa e le mora wa hae? Potso ya Jesu sepheo sa yona e ne le hore batho ba tibise maikutlo a bona ka Mesia. Batho ba nako eo ba ne ba bua ka ho tla ha Mesia. Ba ne ba re Mesia, ba lebeletse Mesia. Bajude ba bangata ba ne ba lebeletse Mesia ya tlang ho tla, a etla ka ntwa ho lopolla setjhaba sa bona pusong le tsamaisong ya mmuso wa Roma. Ba ne ba re o tla fihla a ena le matla a ho nka mmuso o busang ka nako yona eo e le mmuso wa Roma. Ebe ke yena jwale ya ba busang. Jwale Besaleme ya 110 e bontsha hore le ha Mesia a hlaha lelokong la Dafita, Mesia eo o moholo ho mo feta, ke morena wa hae. Le ha ele mona Dafita a bua ka yena, a hlaha lelokong la Dafita, empa Mesia o moholo ho feta hobane ke yena morena wa hae. O bile teng pele ho morena Dafita, pele a fika morena Dafita a fika lefatsheng. Tsela ya hae e fapane hole le tsela ya eo e leng ya molaodi wa mabotho a ntwa. Tsela ya hae e fapane jwalo. Ebile tsela ya enwa e leng Mesia e tla ba ka hodimo ho molaodi wa mabotho ya eo e leng morena wa bobedi wa Israel, e leng Dafita ya ne re buang ka yena ya Hlahang Testamente ya kgale. Jwale ngwaneso, se ko boleletse potso e entswe ke Jesu a le ka tempeleng a ruta. O ile a re, ha re temana ya 35, bangodi ba bolela jwang hore Kriste ke mora wa Dafita? Hore Kriste ke horeng? Lentswe leo Kriste ke lentswe le tswang puong ya Sekgiriki le bolelang Christos, mme ka Seheberu ke hore Mesia, mme ho bolelwa mopholosi. Na ka potso ena, Jesu o nahanana le taba ya ha o rotswa lelokong la Dafita ha ele mo a botsa potso ena? Karabo ke hore ha o jwalo, o na sa hane ho hang, hobane mme wa hae
e leng Maria le Josefa ntatae e ne le batho ba tswang Bethlehem motseng wa Dafita. Le ha tswetswe ke Maria ya nyetsweng ke Josefa yena ha ba teng ka kopano ya Josefa le Maria lenyalong. Itse ha Josefa santse a mo lebeletse e le eo a tshwanetse ho mo nyala, a hlokomela hore Maria o se a imme, o sa imile. A tseba hantle hore ha ka ba le kamano le ha ile e kana le yena e ka etsang hore e be moimana. Hona ho entse hore a be le kgwao ka boyena, a batle hore a mo lahle ka sephiring kapa ka lekunutung, hobane a sa tsebe hore ho tlile jwang hore mona Maria ebe ke moimana. Jwale temaneng ena Jesu hore bangodi ba bolela jwang hore Kriste ke mora wa Dafita. Bangodi ba bolela jwang? Ke temane ya 35. Na ko hobane ba sa tsebe ditaba tsa tswalo ya Jesu na? Na bangodi ha ba hlakwelwa hantle ke se bolelwang, se boletsweng ho Mateu kgaolong ya 1 temana 18 karolo ya 2 e reng? Maria mmae ha lebeleditswe ke Josefa, a tshoha a emodisitswe ke matla a moya o halelang ba iso kopane. Ha Josefa ana sa hopotse ho lahla Maria ka sephiring, lengolo la morena la hlahela Josefa bosiu ka toro, la re ho yena, Josefa mora Dafita, o ske wa tshaba ho inkela Maria mosadi wa hao, hobane se motseng ke yena ke sa moya o halalelang. Ke ho Mateu kgaolo ya 1 temana 20. Sena se lokela ho utlwisiswa hantle wena moye motle ke bangodi bona ba neng ba ena le tokelo ya ho hlahlolla molao. Bana ba tshwanetse ba utlwisise ditaba tseo hantle hore Jesu eo o ka hodimo ho lelapa la Josefa, hobane ke wa lelapa la lehodimo, o mane hodimo. Mefankgedi Johanne kgaolong ya 8 temana 58 o re, Jesu a re ho bona, ka nnete ke re ho lona, Abrahama ha e so hlahe ke ntse ke le teng. Ka nnete ke re ho lona, Abraham ha e so hlahe ke ntse ke le teng. Hona ho bolela hore eno o moholo. Temana ha re ya temane 36 moo Jesu a reng ho barutwa ba hae, athe yena Dafita o boletse ka moya o halalelang a re, Morena o itse ho morena wa ka, dula letsohong la ka le letona, ke be ke behe bao e leng dira ho wena bonamela ba maoto a hao. Mantswe ana a hlaha Pesalemeng ya Dafita, Pesaleme ya 110, 110, e ngotsweng dilemo tse 800 pele ho nako ena eo Jesu a leng ka hara tempele mona a rutang teng. Jesu na bua ka ho hlaka haholo jwalo ka eka o bua ntho ya maobane e ka hopolehang fela ha bobebe. Ha Dafita a bua a re, Morena o itse, mantswe ano fela moo a tjhong jwalo e hle o bua ka Jehova Modimo. O bua ka Jehova Modimo ka sebele sa hae, mme moo a reng ho morena wa hae. Jwale ke re mona moo a reng ho morena wa ka, o ne a bua
ka Mesia, na bua ka Mesia. Ke ka lebaka lena Jesu a neng a ka bua ka Modimo Ntate ka moo a leng ka teng, le hore o batla batho ba bopilweng ke yena ba be jwang. Sena Jesu o ne a se etsa hantle hobane yena ka selo sa hae e ne le Modimo. Ha re temaneng 37, mme bongata bo boholo bo ne bo mo utlwa ka thabo, mme bongata bo boholo bo ne bo mo utlwa ka thabo. Mokgwa wa thuto ya Jesu, wena momamedi le wena mobuwa le yona thuto ya hae ka sebele e ne e sa amohelwe haholoholo ke ba neng ba dumela hore ba rutehile ka nako eo. E ne e sa amohelwe ke bao ba neng ba hothwe ke ba ruileng kapa ba ikutlwang ba ruile haholo. Empa thuto ya hae ka nako yohle ne utlwahala ho bohle bono bao e ne le mafutsana, e ne le batho ba phakisang hore ba utlwe seo Jesu a se bolelang, mme ba ile ba amohela thuto ya hae ka thabo e kgolo. Mme sena ke setjhaba se se ngata, e ne le setjhaba se se ngata sena se amohetseng thuto ya hae. Ha motho a tadima le hona jwale hore thuto ya Bokreste e amohele haholo ke ba senang letho kapa mafutsana. Barui ba santse ba le leqe ho amohela lentswe la Modimo. Le hona jwale batho bao ho thweng ke batho fela ba amohela lentswe la Jesu, ba amohela ditaba tsa Jesu ka thabe e kgolo e mmakatsang. Mme Jesu o ntse a etsa phapang bophelong ba bona ka letsatsi le leng le le leng. Ngwaneso, Kreste ke yena Mesia ya tlileng, mme ke Modimo o bileng teng qalong kapa tshimolohong. Ke yena lentswe leo ho seng letho le teng le sakang la etswa ke lona. Ke yena Mora wa Modimo ka sebele ya tlileng setjhabeng e le mmoloki le mopholosi. Ngwaneso, thuto ya ka e fela ka jeno. Thuto ena ke ya Mashobolo.